mfowethu mngani wami imbokodo ayigayo lapha ekhaya. Lapha ekhaya mfowethu siphila nje ngeqiniso. Siphinde senze into engeze usiqhatha nabantu. Mawuthi yabuka la mfowethu lana kuphume sonke isizwe. Uyabona futhi ukuthi lo mcimbi ngumemezele within 5 days. Kodwa njengamanje ungathi festival enkulu exhasiwe. Kanti mina bengizenzela nje itiyanyana ngitsho lizofika nje abantu abawu7 yabona ngoba vele ngisehluleke yabona. So ke manje ke isehluleki nasi ke iso ke lesi isehluleki ngizama unikhombisa abafowethu lapha emakhaya ukuthi bafowethu usathane uhleze nomthandazo omubi ngawe. Yebo Nkosi. Ingakho kufanele wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga uhleze ulwela ukuthi usathane intando yakhe engafezeki ngoba kuthi umthandazo lesikhathi ulibelo wona utshwala usathane ukuthi usuke ethandaza ethi akayilutho ubani uyahlupheka ubani uyehluleka ubani ngeke aphumelele umthandazo kaSathane